tuna hian kan minister pani pusidal soivungale pulal nginglo marte demand soiho me kania hey purba ro mo ran dinge ati soi kan ngai tha hian minister sa tak tak pusilal soivunga le pulal nginglo marte demand kan soiho me kania soipopur omin kasia hun hitlem thin dewa wangin kiniang tong tham thiam lo tan chuan apu chiar le de unwai thina tun tum chu fel fai de wa soi kan tum ve te post speaker ama sabera ka soi du le ka chiar chua du te po kan ti teng post speaker i phalna in tu kin jing khan ka zo na kha chuak lo chi a zo pa sa ho kha zo pel na vel khan tal ri de wa tu kin jing ka zo na tho hi mi puiske ta po thain ka ria kan tin comment lek po ka du star question za som ruk pasari na art and culture minister chana ta na ka so na kha music festival hi Mizoram allocation of business rules ding lai angin art and culture department chan vo oblik thu na ni em tin ka zota art and culture minister za on tak hian Mizoram allocation of business rules ding lai chuan music and fine arts and related subject to art and culture department chan vo thu na ni ati achiang khom mai ka zo na bi na hi leitlang pui music festival 2024 kha art and culture department bo se ni em tin kan zo zui le art and culture minister za on tak athu nei tu chan na chu leitlang pui music festival 2024 kha art and culture department bo se ni lo tin ni le dei thunga ni helai hian kan soi du chu an heng leitlang pui music festival hi tha ka tia ka support em sarkar tharin rua man poi tha ka ti so ti mek lain anthuriam festival lutak mai lo mek to kensialin leitlang pui festival hiti ania pakhatna panina chuan art and culture department hret pui lovati ni leitlang pui music festival kha tinge kan sarkar limlam khania soi le soi nu opposition tarmit kan la walai do te pokhani mai thia kan ti thoi thina ZMC central sarkara kan pedon kan ti kan rail popa leng pui airport kan thal don ti te oma tak chula thleng lova kan thu te kan zug le te om thina vela hian pu speaker leitlang pui music festival hi changtung zokin nun zokin kal zel selati ka dua so ti mek lai chuan art and culture a department nei tu te hi tel ve sela tunai khan tunai hian aziang ati hi kan soi du dik tak chuan leitlang pui music festival kha be se phalo na sem ani ti official atang nge point kadonga tin tourism soi hun horticulture soi hun ani lo na horticulture subject anthuriam ania festival tourism atana festival organized to tourism chanani a department panina lungrwal takan lo ti thin anthuriam festival hi chu ti nun le ni lul ro se ti hi hemi akai hnoi deun honin ka ria chu pu speaker kan soi du ani ten art and culture department tribal affairs atel don ti soite oma at lawm tho in ka ria sti mek lai ro chuan art and culture department le tourism hi ain nai khup maya aminga tourism ka lo enkol ve to wangin tho ho thiam angai ani kat ke malo ton thiat vetang po in kan ho tu ten thokho thiam tura ngai la leitlang pui music festival chungchanga anodal department ron lawa kan local angkha chu om to lo sela thattakin thokho sela ti hi ka du dan ani chu he house da om taka hian pu speaker kan soilang ve du bokani tin apanina chuan pulang hing lo mar potetia enkol sports department chungchang hi toy ten kan soi duwa sports hi poimo kan revek mai mizoten loksin o minister te dimana lu ma khan kha tuna khan purba ro moyan zona le channa huna khanin azona haran chuk man lo che ti thuron soya chuwang chana ron soinon le khanita he thil hi aveyom ka tia tuna hian zona le channa hun hi an man thiam ngai te pon kan threwe do ni a chan chu awi om thina a zobel na te hun kan an mangrei thina kan MLA ten hey tun sarkar chau po hi an ni lowanga sarkar local to te atanga until practice thalo deu nin alangani tin mission khat pon an soi thina hey alan dan chuanin ruling lam hianin opposition lamin zo na an zo tanga tam tak an zo tanga kan sarkar kan mol phowang ti hlo na hianin
zo na te kan in zo din kan cham rei lui thin emoni chu o ti hi ngai to da om thin ani soita ka han tun sarkar chawani lo sarkar local to te mana tang khan ani zo na le chana hun hi speaker in a soi to a dar kar khat hunan mang thina he dar kar khat huna hian zo na tam theyang ber lut sela zo na tam theyang ber a changtu minister ten chang bok sela chu beng war nan po tha a tin mi pui pon chulai chu ngai nom kan ti karinga chu function tun aya ngai nom le zual le hlok zoka he zo na le chana hun hi an man te po adum ka ti khop mai thini la dimana lu doning ka thia pura bata kan ngai tha sun zomang India rampum huwa pa kan lan vena le mi zo te min hriat vena po hi sports hini vet la tani rama changkang zela India po kan changkang zela India ramina kan tum po hi sang ve to khop mai kan thlen chin po sang to a chu tiang ani lai chuan sports chung chang kan soi hian pumodia thu soi hi ka thina small aim is a crime tum tet lu tu khisualani tum niam lu tu khisualani ti hi kan sarkara po hian kan sarkarin kan ngai tuana kan man hian thin sela ka du khop maya kan MNF fun lain PMJVK tang tele scheme dang CSR tang te point ani a le scheme dang tang te point ani a kan ministry kaltlang lem lo te mela tang ni lem lovin sports ten ngai poi mo wangin project te kan siam asum te kan huwa tilutuk lek te khan soi kan ni thinin ka hria a state dang te tena sports man la dan kan hriat thui lo wang te ni mo ti teril ro thina chu wang chuan kan sports minister hinat takin ka support duwa sports hingai poi mo anga yani kan ngai poi mo don chuan budgetary support angai ti hi kan soi duwa tun na ya kan lo hu venge ka hrelowa migalia sarkar chuan national games le pektur thleng dona ka chuan hria sa ve kan ni karinga an stadium saktur pakhat chu crores asari le som ni in stadium pakhat sakan tum ti kan mu in karinga chung te chu kan thenom state te ngai tu na kal dana ni mek to a chu wang chuan sports a hian sarkarin kan host leader le kan siam zaum tak po heron thulut le chia to a ngai tu na tak tak mang sila hi rui lo te kan han soi thina ten chin thalo ching te tam tak social media lama mi te wat zong tu ringot me thil ti vel tu te po hian omzel kan host leader po chang tu ni kha chu wang chuan heng zong zong dam doi hi sports hi ani na sani sports is the best medicine ti ani hi kan hriat reng po apoi mo a savun ro matlan mai han ti ngot ang chi kha sports hi ni lo tin emene fun lain savun ro matlan mai savun hampur an tian ni lawm ni mai han ti ngot ang chi kha sports hi ni lo tin emene fun lain 5% reservation sports person tetan na ruak renga permanent recruitment a chuan 5% reservation ta turani ti DPNR in ati chuaka heng te hi police department chuan zom chome ka department dang point zom ve zer sela ti hi vena hian kan soi du boka tin kan lunglei MLA lam soi om takania an ngoi tlat men tuna ka soi tur subjeka hian si thuam loya mual lungleya floodlight vuana tur first installment 66% polo thleng thlap to si thuam loya mual tan lo chuak to kan han ti lowa tuna ti lowa omreng hi lunglei lam MLA kan nei tha 100% lunglei tangin ZPM sarkar ZPM MLA ten tlinga an soi lo tlat maya tu te hian soyan phal lo nge ka hrelowa an ai oin pu speaker kan soi sakanga si thuam loya mual lunglei soi mo an vati makte tlat ven lo soi chuan poni se ka soi non le hrimanga an lo soi to ni chuan kan support anga tuna hian kasum second installment khalo lap to ni point sum thar tam tak saskia kan puk bel kek boka ang mangkhan lunglei si thuam loya mual hi phu ani lunglei so football factory ti tlinga footballer tha an chuan na hunani a ti sange hi avan tha om em ti ka soi duatin adot le chuan he sports policy te kan neya sarkar ma se hun lain lungrol takin he ho sa hian kan khomai kan ani thla lo ale
Deputy Speaker อะไรหรอผมไม่พูด Deputy Speaker chairman นั่นด้วยกันดิ้งฟูทีนี่ก็ร้อนแน่ไหมหุ่นพ่อมันไปเรียเดียวตัวเราจะพอไปสิละกัน sports policy ที่กันเอ็นส่วน district ที่น่ะ sports office district sports office ที่พอมเวสละที่พอข้า policy อย่างส่วนจำเติมลิงก์เสียdepartment ทั้งตั้งตักเขียน district establishment อันนี้เจละผู้ speaker กัน host leader จำตักกัน CM พอฮีก็เวลาเฮียนCM จับตักกันนี่ตีกันเสียกันเงินดัว sports ลำอาฮิส่วนกันลวงเหลี่ยมเลี้ยฟักชีนะกัน sports minister มัลตันฮิส่วนที่ที่หาร์ไม่เทมาเสียจนสันตุทักเตปโอมา government of India policy เตปโอมา youth policy เตเรนเตปไอ้coincide เท่าบุกะ district เฮียนมิงอาลิมลิมา district office หันdistrict office หันติดตุนดิสีสังส่วน post มังสีเราเดียวเตะเราก็ฟังส่วนนกกันเนี่ยกลุ่มงาไล่นังพวกมินิสเตอร์เองมันติสีเรามินติไม่เทมาเสกันหุ่นไล่ข้าหาเสมาyaกันติเทเราวันนี้ฟังเดี๋ยวสวยละฉันสุขวิทย์เลยข้างเวลข้าน post creation เตะข้างขับเบียนเวกันอยู่ฝั่งนี้ดูน่าส่วนหุ่นชากันช่วงกายตัวบุกก็ district เฮียน sports office ที่อาเราเราน้ำมุ่นลุงเลยเดี๋ยวเจ้าเฮียนมูมาลินออกมาจำพายเลยก็รู้สึกพี่อังเริงเราอังเริงนี่นะมาดังส่งเฮียน sports officeเสร็จแล้วตัวงดไหมติน excise and narcotics จงจ้างฮีตัวตินก็สวยตัวรุยเล่าฮีกันนำอิสูกันนำเมลมาติคิดสุดละเตปกันสาอันนี้นาเรตัวตัวนั้นฮิจวนมิเจ้าอ่ะกันอิสูเลียนั่นนี่ทัดอันนี้รุยเล่าฮีมังอันท่าคบไม่ตุกินาโปกัน local pay ปะตินกับ driver เตก็ชวนปุยดังที่เนี่ยเตปรุยเล่ามังอันทักเสียฮีอันสุยากันแค่เวกเราโจกังให้มีจงจ้างเฮียน opposition ลำโพ ruling ลำโพกันทั้งตัวละตัวซีนี่อินกัสเซียจู่ฟังชวนผู้ speaker หุ่นเต็มเตะของเอ็นมินหันเปเปเตะไอ้สุปุยโมเอเมนรุยเล่าฮีอีดาวตลางอูเขาทันดาวตัวริงอตเตะ speaker เขาดาวตัวริงอตนี่ละฟินกันจะว่าเฮียนดาวง่ายนี่จุดเตียงตะกันนำเมลมารุยเล่านี่ลายจุจวาร์โซงกันสุรคาร์อักลทาร์ฮีปุยกันติโค MLP พวกการมอรอนเซเลตักงเรากันง่ายแถลงอะไรจังคันนี่ละฟินกันจะว่าเฮียนตัวง่ายนี่จุดเตียงตะกันนำเมลมารุยเล่านี่ลายจุจวาร์โซงกันสุรคาร์อักลทาร์ฮีปุยกันติโคไม่ให้เฮียนนัสตะกิน encourage อันนี้ลำบัวละจูเตกันเขียไม่เตกันทลายเตนัสตะกิน encourage ฮีปุยกันติโคไม่จู่ฟังชวนรุยเล่าฮีกันนำเมลมาอันนี้สเตดังปุยนะมิโซรัมมิโดนหมูหมกนะมิโดนหมูถัดเรานัตักสุรุยเล่านักสาหินีฮีโซตลางิละรุยเล่าจอร์นัดานกันเสียมเลยเนมไทยจูเสียมนัตัวเราล้อมเตกันเตียมาเซกันดานพาสตากมันเนี่ยไอ้นี่ไอ้สุกพาสเวลแล้วโลกล้อมคุบไม่อยากอัดช่วงที่หันกระตังเวียข้าตาคาน Excise department เห็นรุยเล่าฮีอาจวาร์โดนอะไรเงี้ยโดนนี่ติเชียงตะกินดานะขันอินเซียกะตินกันไทยเทตุยเสียมนัตัวตันเตเจลลี่เสียมนัตัวตันเตโอดาร์เสียมนัตัวตันเลทิลเลอินตั้งกายตักเสียมนัตัวข้ารุยเล่าละมาเห็นกัลดัวกังที่เราออกมากันตานเสียมธราคารจงเตจุกันสวยดูบอกกันนี่ติจวนอัตบนั้นตักจวนเลสเดตจงจ้างให้ตัวเตสวยเวกับรูลิงกัสเซียentrepreneur เตโปรโมทกันตุ่มตานาเตแห่งที่อัฐแรงไม่มาเซมิโซซิงาเลมิโซโลซิงาโป entrepreneur โปรโมทนักกงอาสรคาร์อินักกันไก่นักสัตว์ลุตุกจวนนี่เราละมากันไก่เลี้ยมังตีเตะเราออกมาสรคาร์กันอินสรดานป่วยฟิล์มขรับป่วยเหมือนกับเสียสรคาร์เตลเราปัวดิ้งเทตุรังซีฮีสรคาร์เฮียนกันตินเอาจวังentrepreneur โหลดลิงตักตูร์ฮีกันติโหลดลิงเราวังกันเองมาอบซุ่มอลซัมซงที่เห็นซงพลังที่เราเป็นกับเสียมิโซรามัน entrepreneur โหลดลิงฮีสรคาร์นะอัดโหนาตันปุยเลี้ยมเราเตอันนี้ทีนะสุดที่สรคาร์ตันปุยไทยข้าจะทากที่สุดที่เมกไลรอดจวนตันปุยด่านจินโตกกันเทียมากันอินสรดานเตโพฮีกันเทียมาดูลิงกับเสียผู้สปีกเกอร์ผู้deputy speaker กันล้อมไหมโอ้ตัวน่ะปาสตูร์คานพูดว่าฮาร์นกเวตุยลุลีกุดวุ้งเบลบุตรอังแนงฮันทุ่งหุ่นนี่ไม่เด็กก็รอปาสตูร์คาน
put it và har nok về pu chairman thì thế oh cá hi chỉ chất chỉ rất trang hi om về nè cụt vung verbur mà tùy luli ang te po khani kha và har nok về pu chairman thì thế oh chairman thìตัวนั้น chairman thìกันที่ท่านนี่เขาโมเลยกันeledi minister za tak posibilal sa vunga di pan palile pulang hing lo mar di man pathum te kha ka supporta ka thlop ani ti ka soye ka lome ngai nom viau lom le champhai not athil ron soi kha MLP chungchang te kha po ha ron soi choka ruling MLA tang ron ek khachan omle ngai ka ringa kan ngai la thun zoma real tu zaong tak hu is ginzalal soi tu ro soma ginzalal henan ek trim Pu Deputy Speaker Kalome Khai ve lama meeting the Mizoram Liquor Prohibition Bill kan pass tak ek lo ni mai tur chungchang kharon soi le nuang tamaya soi chi pon ni to lo wasin mole ka ti ni an pass du lawan chuak khani ya hei chu an tan chuanin soi chi ka ngai to lova amaro chu thil hriat sual zon nei khopin ka ringa an pass ve lo hi chu ainin chhir khopin ka ringa fruit beer ti te kanan tela alcohol percentage niam lu tuk 5% te chau khan ni dona heng te hi chu nakina anni pon an du ve thawin ka ringa em poni se an pass ta lo khajen chhir ram view mai the ni hei hian in fruit beer te pheijon employment na su du ajin re dona thalai tan te tin kan farmer kun na thok tu te tan te pon nge dona kan economy siam tu tur berani don chiang lu tuka alo mum khop maya hi chu kan ti fu donin ka khia ki ve thungana hei puarem chakma le puroba nan soi khani ya adu lo zongin thei phei chu ni se puarem chakma khan chang ni chang thum ve dai tu re thu ron phu asela puroba da khana thu khan siam se he house ayan saila minister khan in solfan vai nge se thau mo ka ti hela ni ki chu ole abik takin hei art and culture lam kan soi ma satyang hei hi poimo ka ti khop maya tu lai context sa zone ha thak te kanin pum khat chona zela mizo nationalism hian ma son rengani tu na hian mu thei si lo khoi thei si lo alang lo phe na hianin mizo nationalism hi ti hianin kal ruak to ni chu wangin in role hi poimo kho bin ka hia arts and culture lam hian zona thak te zau zok chak zoka ka in pum khat thina turin ngai to na thui tak in lon nei hi kan be se ya kan culture hum hal chung changa te tin zona thak nam rang culture hum hal chung changa te thei to bin ron chu chho zel hi poimo kho bin ka hia tin a big takin literature phei chu poimo le zualani mizo nationalism hian ma son ang kan ti chuan ason kan du chuan scope zau lu tuk ain hongani literature hian lu sei chong ringo ti tok lo re zona thak chong ti sang atam thiang ber kan lak lu tam pau le mizo chong hian ma son anga azar zo tu chu kan sa khua nei ni dai mai ni hei latin chong te greek chong kan ti te hi literature sana wangin pathianin man ro mangani hi chu wangin khalam ha chukan soi man lo wanga hebrai chongte chu wangin mizo christianity here in ma son don chuan kan literature he poimo god reveals through literature tiani pathiani literature in puang ji ani ka soi thui man lo wang chu wangin thui taka in ron ngai tu in ron pen so zeli kan du saka ai zo khopui ngai po hi zo Jerusalem ni tura kan bo sai zeli poimo khopin kan ring ani museum chungchang a te po zo na thak te culture costume eng kim mai tilang thei tur hi iron pho chur hi anga le rom khopin ka ria ani ti chuan DC and MA chungchang a khan kan soi zau de le ka hei puarem chakma member zam ta kharon soi to wa
DC and MA chung chang hi abi takin ADC ho hi administrative reform hi ngai khopin ka hria zeblo ba chuan an budget zong 90% hi administrative cost akal emoti the ni hetiang khop hian ingeni inefficiencies administration hen om hi apoi ka tia atira changa akanin bulchan dana hi diglo na la hi omin ka ringa chuwangin tuna kan ma challenge lian ta ko ma hi chu administrative reform ani hrim ani chuwangin development tan hian poi cycle man lo ani administrative pa de salary ate akal na sem ani chulai te chukan soi kai zo ni selangin tin adolia nia manil khan chapchar ku te kan manga cái mà ngày po chấm hai lo mà cút pa min hang ve ni kan soi du lai chu pu deputy speaker kan budget don hi tlem lu tu kan ni tu na hian nuai thum nge nuai li mo kan dong chawa kan ho tu den budget da kan dang an ti boka nakum lama tangin budget tam jok te poi kan be sei chung te po chu kan ho tu den min hriat pui selangin a tha in kan ringa ole chu nita silatin veti sectora hian soidu tam tak kan ni veti sectora hian ma kan lave khop ma kan phak tok in champhai zo le laili phai kan tia na lan le tiau phai in kop ani azaw khop maya champhai zo le laili phai le tiau phai in kop hi ainin tia deu thuak ani chuwan potential kan nei thakop maya amaro chu aboi thak na lai chu thlasika hian vura tlani tuna hian thlasik ngam chi ran cho hi ien chin tiang kan tia oats kan ching tana oats kan chin kha thlasik vur po ngam khop maya ma kan so ning ka hria a thadon in ka hria a lawm ka ti chuti ni chuan tuna hian super napier kan tia hei ka PS masa puma puya tenen ma kan la phai changin achi tur po kan cha chu ka ni super napier phe chu protein content hi pu deputy speaker sang khop maya ka hiat su lo chuan in 14% borvel hi chu ani hrim ani an ti ni khatianga protein percent sang tak nei super napier grass chi khat ani maya hi kan an en china khing lai khowat rama po tuna hian kum khat ani don to a fur apal tlanga thal apal tlang le a vur apal tlang le a angei khopin kan hria a phurom kan ti ani chuwan atam thiang ber hi he grass he nim hi khing lai leilet kama te china tin thil dang ne na han ti chawa viti sector ma so ni kan tumani ran chawa kan in todel ma sak phol lo chuan veti sector ma son thelo hrim ani chuwangin chamul kan tia champhai milk union limited an tia chu alo thi to ani arei to mai kan honorable minister bon min hriat pui sela ka duwa he chamul hi kai tho kan du ani ti nul le kan du ani amaro chu tiang ti tu chuan ran cho hi kan chi ma sak ngai kan tia kan phak ang tokin thei to kan lo chua sarkar hian min backup lo ani ro chuan ti ainom lo he hau zon taka hian chu ka ron soi chua kan ni sarkar hian min backup nge ngai chamul po kan ti nun don chon saskia mo enge mo hian in budget kan da ngai ni thil dang chu kan lo ti veang kan ti thei tok chu kan ti thei lo chu na sarkar hian chuan ve ngai ni thakop mai beng war thlaka chamu chungchang te ron soya pugin zela la hi avoi khatna anglo ka tia fresher anglo ka ti chan chu hausa a chevel thim hi atlang nial ka tia a tum ni tum thumna ni oma moy ni ka ti a zai ka tia hausa ai zona an zot te thu an soi te hi activity thim te hi a tha ka tia tram le tling ani chuanin minister to maingem o te chu ka ti ati thakop pai thina tak taka ani hi tun ruling MLA jinga chon a cha thaber kan ti ngam lo ni pon cha thaber pol chu ni ka ria thakop mai tiang tur he ram chu thang te kan lo ti pungang ole chu ni ta sela khatia kan ti thei chon champhai zol khu a champhai zol khi
green revolution te nawa kan chua don anin ka hria chuwangin a phurom khopin ka hria sarkar poron phur se ka du khop mai chu tiang chuanin grazing ground chungchang kan soi kai le tiang grazing ground po hi develop kan du ani ka zona an start question za som pakhat na khanin pu deputy speaker minister za om takin min chana chuanin ram om chuan kan ti theyang tiang tiatin min chang ani alom khop mai ram chu kan ni e kan pe thei nge ni ti kan soi du ani he hi isu lian lu tu kan ni kan society abi kin na la na anga te tual che nga te selama te kan society a hianin group ni allo om reng ani ti ka research finding ni ve thlat mai ni ran vul tu pol le thai ching tu pol hi anin class boy thin ani helai hianin sarkarian attention kan pek lo chuan social problem hi a hring thei thlat ani ti lai kan soi du ani helai hianin technical problem technical dev kan solve ro chungai don ani chuwangin ronna chadeu grazing ground chungchanga po ka siam to a department lamte po ka soi pui to ani chu en chin kan du khop mai ti lai kan soi du ani tin adole kan soi le du chu skill training les de lam skill training center chungchang te hey training center te han ti hian aizo khu pui chuga hianin anin ek beng ni hian ka hria ge chu kanen china training center hi tame me mai na aizo la hian enga tinge district capital adik kan ti velo ti tok te chu kan nei ma se abei thamani thingtlang lamian an access phak lo re ren chu ni wangin ngai to na thar kan de nga he hemi chungchanga po hian chu wangin district capital lama po hian ti atam thiang berin skill development te entrepreneurship lam te hi kan kalpui na satangai hle ni ti kan soi du bok ani ani khle mai karma sa ning ka sia pukin zelalan aizol centric ti aran man khamo tuna po khan ron soi le kha trading na institution kan tiang chi te aizol district arengot om mai ti chung ti zong khan ron soya a soi dik ka ti khop mai ni chen a han ka soi thuak to ani hi opposition MLA te zona ang mai le thu soi ang maya thil soi le zo te po hi anei to chung chu rathiam lo tan chonin awa avem le ti mai thei to ni ma ro chu tak chu aril ru sel na kharan langin ka ria angai nom thei khop mai pulal mon pu pun te na hian ruling lama thu sela assembly session ni amu nom don to kani angai nom thin khop mai tu na thil ron soi te ka entrepreneurship lam te hi kan kalpui na satangai hle ni ti kan soi du bok ani ole chu tiang chuanin VC house te kan soi lenga ka bial chunga hian VC house nei mi lo khuwa som pakhat kan omani mani khan ka zot to min chang chokopa maro chu kho then khat ka soi tel lo wangin han soi le pot kan du dewani murlen khuang pha no di tlang lungphun lian pam chung vapar vai khotlang ngai zol not khobung nei don le ngur te VC house nei lo khuwa te kan ni ani hengponi se pu deputy speaker atop na ta na rop na ka du chu VC lo hi ti pun hi a tha ka ti abei tham lu tuk kheti rengot tu nin ka hello chu wangin VC lo hi tu na ya thanem deu thagin in pe ila a driver in chora ringot mai kha chu a thalo devin ka hia lo tlem te ringot hi chu dik lovani hi na tam thia berin kan pek bel chura development scheme tam tak apung zela mo phun na sang zong nen eng kim nen kan thuam chak chho zel ani lain an nu pui fanau te ei tur te enge mo tal hi chu hi changthung taka kan thuam hi an welfare kan ngai to hi poi mo le ani ole chu ka soi thei tok ni sela lo tlep te lo chung po an lain chu ni chuanin khai an hek lutuk lo an nar sa lutuk lo ang ati ngai to na a om dewani du to to speaker minister za om takte pusil soivunga demand crore zakwa som sari pasari noi somli pali singko sang sari le pulang hing lo mar demand crore za som pathum noi som kwa panga sing sari sanga te chu kapoma he hausianin pom ila pa sakila ti hi ka du dan ni e pus deputy speaker kalome ngai nam thin khop mai MLA ega muza tin he demand hi soi ho na hianin
an soya maro chu a sai lu tuk chonin ani nom ange tikhan purama purba ro moi tu soi le pu h gin zelal tu soi kan ngai thla do tok patang o